radili jedno i drugo. 24. puštaju me iz zatvora na brzinu jer ministarstvo neće odobriti operativni zahvat u bolnici jer treba opet novac. U bolnicu su mi dali liječenje, ali budući da sam trebala ići u drugu bolnicu neće odobriti i puštaju me na brzinu iz bolnice da umrem. Ne. Ja izlazim 25.7. izlazim van sa vrećom za smeće, unutra sam imala iz Crvenog križa jedne gačice, imala sam jedne cipele, imala sam kod sebe 900 kuna, što je, ovaj drugi advokat koji je preuzeo kancelariju, taj makar nešto mi je naplaćival, ali makar mi je nešto dao novaca. Ne. I izađem van, budući da su moji, advokatica je rekla da 25.8. izlazim, niko me nije čekao. Kćer je bila na moru, brata nije bilo, nije nikoga bilo, dobila sam sina, došao je po mene, otišla sam k njemu u njegov stan. On nije radio, novaca nismo imali i ja sam odlučila da se vratim u svoju kuću. Poznala sam ovoga jednoga bratića od Cetina Ilije. Ilija Cetina je bio isto inspektor za organizirani kriminal u policiji i njemu sam napravila to ugovor o iznajmljivanju. Oni će biti dolje u kući, a ja ću gore na katu biti. Ne. Onda su mu dolazili nekoliko njegovih bratića i oni su me trebali čuvati dok ne vidim šta ću napraviti jer je kuća bila još čisto na mene. Bili su oni kupoprodajni ugovori, ali još ništa gruntovno nije bilo napravljeno jer sam ja dala odmah zabranu još u 9. mjesecu 2001. godine. I onda se događa, ja dolazim u kuću i nakon 8 dana Šafranić upada sa pištoljem. Policija misli da me Šafranić čuva jer oni znaju da sam ja bila u zaštiti. Ivić Zlatka vežu sa lisicama za plot i njega misle da je on lopov, jer ja sam nazvala da neko puca, da provalio. Dolazimo u policijsku postaju, ja se bojim ostati u kući jer su razbijeni prozori. Dolazimo tamo, meni pozlije od stresa, od svega, tlak mi je bio visok. Dolazi hitna, to je jedini trag, drugog nijednog nema. Kad je policija došla gore u kuću, u minutu su došli, znači bili su u dogovoru sa Šafranićem. Ja sam pobjegla gore na kat, jer sam trčala dolje kad sam čula lomljavu. Pobjegla sam gore na kat, zaključala sam se, policija dolazi, lupa po vratima u mojoj spavačoj sobi, kaže otvorite policija, mi ćemo vas štititi, ja sam otvorila vrata, dotrči Šafranić s pištoljem, oni njemu uopće pištolje ne uzimaju, on mene vređa u mojoj spavačoj sobi, kurvetino koga si sve prevarila, kuća je sad moja, ja sam se dogovorio sa Žarkom, Marijanom i svima drugima, to je sad moje, ti se nisi smjela ni vratiti. I oni njega odvode, ajde uzmu mu pištolj, daju mu lisice i odvozi ga u stanicu i meni kaže jedan od policajaca, kaže bilo bi dobro da idete tamo, mi ćemo njega tak zadržati 48 sati jer vam je pretio da će vas ubiti s pištoljem, pa možda bolje da tamo budete malo pa ćete ujutro se vratiti u kuću. I mi dolazimo u policijsku stanicu, kad mi dođemo, Šafranić je već prije došao. Evo idem sam. Šafranić je već prije došao u policijsku postaju, kad sam ja došla oni su njega već pustili. Ni pištolj mu nisu uzeli, ništa. I ja danas, nisam ni trebala svoj iskaz dati, da li je samo jer ja sam policiji sve rekla, ne, i kaže me sad me vratite u Bosansku, ne. I oni mene u policijski auto i vraćamo se u Bosansku i tam zateknem Šafranića već sad unutra sa ekipom, malo garderobe što mi je dala moja kćer, to sam imala tamo u kući i bez toga sam ostala, to je ostalo tamo, više to nisam ni uzela. I onda mi puca tumor pred ulazom, ne iskrvari kompletno, poslije sam nazvala taksi i otišla sam u kuću od roditelja, razbila sam staklo i ušla sam unutra, nisam ni ključ imala od kuće. I dolazim u kuću, zovem Zlatka, Zlatko su htjeli ubiti, držao mu je Šafranić pištolj na potiljku i poslije policija.
o njemu je tlak skočen na 220, kažem ja, Zlatko, možeš tu spavati u ovoj sobi jer ima 3 sobe u maminoj kući, pa budi par dana tu, pa ćeš me i štititi dok ne vidimo šta će biti, ne. I onda još sam imala snage, energije i počela sam, iznajmila sam jedan auto, iz komore me zovu, pitaju